kurungi twakutangira edakika n'ishatu ezaraba omushamushanju Ageihangwe ry'eriizooba ebiro by'okwezi ni 12 okwezi n'okwo kubanza omwaka n'2021 niwamanya Serena ninyendabe ninkusyaho amakora ga Ageihangwe kandi ntuzagatandikiraho ombwijire eriizooba akakiiko akarikuteeza obururu mu ihanga batandika kuteeza obururu bw'eminyeto n'abantu abaine oburemu aha mibiri yabo aha rurengo rwa municipality hamwe na city ab'ebyokwerinda omurimo bagukwatisa amaani kandi okurugyerera aha batebeekanisa nibagira ngu kuzirahika eshaaha 10 okuteera akaruru nikwija kurekyeraho. Omurimbara City obururu obaitwa SIGs nari Special Interest Groups ahorukushanga eminyeto n'abantu abine oburemu aha mibiri yabo aharengo rwa municipality na city divisions abwambara City South obwatererwa Nyamitanga division ahari ekitebe kikuru abwambara City North obwaterwa Kachika division n'ohorukushanga ekitebe kikuru eminyeto kategore emiringo tinemu ebiri tinemu emiringo ya abashija na n'abakazi male and female then tinemu na n'akaruru kabarema akabashija bonka abatera obururu nabo bangira kubashobora heriizooba twine registers ezitwakompayiringire right away from village mpaka ha parish so abantu abaratera akaruru neza kubera electoral college ya parish anyisa community ngu voter slips ezitubire nitugaba omu byaro ezabatezi bakaruru babire nibakira kuruga ha myanya eyibabire mbabitungiraho nituhenderera izooba ninde abantu nibija ninde abantu bino mutuma gumwe abahagize banje bakira kuza kutera akaruru kandi ni mangwa akaruru rwa kubo mwazi bateka kundangirira nubwo mazima kandi kukiri godingu twatambura mu kashesha katwiza toshika mwanya eriizooba nyo nasara mukurihereza yo abwe kigombe kitinya murunge cya NRM kiriwa tarushunga yo nanza kutera akaruru eriizooba kuba izooba ry'amahero ryokukora campaigns aharengo rwa president n'aba MP Kajubi Benon misho orukwendo rwa MP abwambara City North hariho byashaba abanyambara etawuni ekikubya bireri nito tukindire ekeri ezengutunungi ezirumu etara ezirumu twaziremu amarwaro n'amasomero yona nito tukuzo abanyambara City North nimbasaba akaruru katerwa 2014 ehindi kugambira campaign zinisendera eriizooba imbesengereza n'amisho gembabazi mu ndebese amisho gembabazi mbazokire nkamemba wa parliament niza kubakora ebyona ibyabirebere ba memba wa parliament kwatenamizi n'amasanyarazi omyanya miji akakibanira ya paru twitaga indwara gira abwensonga ubwo musiza nuwe muntu ayakubasa kutegekambara yiteji abwo kuba we tuye nawe nitumumanya ngaba se bakutekaho n'abashiza abatura Kampala bakusana betororo nano mutena amasimo gabo ikintu twendo mwebembezo turature nawe kandi tukakwatanisa nawe akatumanya ukabatu abamuterera akaruru obururu wa Special Interest Groups obwatandikira izooba bwatandika shahemwe n'obukwa sha 10 ahabwa TV West ndisenyomo Gideon. Tugumizamu n'amakuru obururo bwa Special Interests Group muri Kashare butirwe kandi abasinjire baraganisa okukorera ababaronzire hamwe no kuhamira omukigombe echa NRM batarukubanganisa obururo obu butandikire kuterwa omukasheshe bit police abire naikirizo omuntu wena obire nakoratira amateka aga COVID-19 wenka okubanwe yikirizibwa okubasa kutera karuraka Omurimbara district obururo mukasheshe bubandize kwenda ko bamwe akavuyo nkahari bwizibwera polling station bwanyuma ya bamwe omubabire besimbireho okureta batezi bakaruru ababire batari mu register barano karuru barete bari pressing n'abantu batakozere abatari mu register because na faranizina na nako ningashori ataruho na ndamureta koresha ajatera karuru kitu kimenye okurigera habarukuru bururu omuri Kashar North hamwe na South abo tushangira hamyanya eyo kuteraho bururu batugizire ngo bururu ubu nubwo rurengo rwa za town council hamwe na namagombora kayo twino bwa mero councilor representing youth bineho obwa order persons hamwe na n'obwa baremo
bonkabo tina babesimbereho ubakasinga an opposite nico twatereraga ruguraka ka femero use konka nikwe bayisimbereho abantu badurubunga kandi bombi bayapiyaringa kandi bayikirizana na nebya meza hari kuko kugire bariyone abatwezo bururu then abantu barkamu omurubwizi bwera town council omuri Kashar House ahabwe eminyeto Suleyange Elias niwasinjire ahantebe y'eminyeto na n'obururu nkaga na mushanju obwari kusinga twetise Arnold obirayi n'obururu 5 na 5 na munonga abo kugira ngo itabe eminyeto tureba nk'abapinga gavumenti konka eminyeto myingi ne kunda gavumenti kureka abantu abari yahiguru nibo bakoretera eminyeto itakunda gavumenti ya umwa president Yoweri Kaguta Museveni kandi kinyizire kugira ngo nkwatanise n'eminyeto ejo kugira ngo twatanise omuri Rubindi Town Council omuri Kashar North aine byona majori no wasinjire entebe ya female youth councillor na n'obururigana kamwe obwari kusinga akankwasa ana na n'obururu mukaga bwonga gasha kwa Evans Taremo abatampagira n'abampagira tuye eminyeto reka tutakora rango reka tukwatanise k'eminyeto tweyombeke nga Rubindi Town Council kandi nishabe eminyeto ya Rubindi n'ebicweke bindi reka tutakora okweyanga kandi tukunde kibina kitu cha movement gasha kwa Evans Taremo Muzamo n'amakuru abataka ba Kagonji Cell omuricunda Shema Municipality barebire kutangara bwa nyuma y'omwana w'emyaka 10 okucumi komurro omunju y'abazirebe etyo ekasya ekahwaho asafuna hurra w'emyaka 88 hamwe n'omukazi we Jovret Mbabaze ow'emyaka 80 abecharo nico kimwe no bariyo baronda iguru obutembero bubaburire bwa nyuma ya mutabani wabo aine Abel Okosya enju yabe ibabire nibaturamo Asaf nahuriro w'emyaka 88 hamwe n'omukazi we Jovret Mbabazi w'emyaka 80 abecharo nico kimwe no bariyo nibarondera iguru obutembero bwa nyuma ya mutabani wabo aine Abel bari kugira ngo batavukira umutwe ku 10 ko mu renju yabo abo babire bagira mu kushaba kwekero mu kanisa atkatikira kushaba oruta chachi ebyo omugwa atkunashyikireyo umwana yatoroka yagaruka yunangira ntobundi naza kunanga namuronda na yabo yabuze naga umuhanda na shange nyine abari yo mukanisa nashikiremo yani nimbagame to mwana yabo cyamane anterisum atenju yawo asafagizire ngo nubwo abataka bagerizeho kuguraza ngo konka gubasingira amane ngo kando yihire emyende yabira juire hamwe n'esimu tine kinde kiyasigize ecyasigiriho n'amabati gonga ebyabiryo munzu byona amakabada ebitande mfarasi emyende yo kujwara yona kakwereho kimwe popo ikinje cyone cyatagise cyo munzu cyo gukumanya cyo munzu to twashira ha twasanga enzu yona hatakira mukantu twagambaho na Jovret Mbabazi na umwana atyo yatugira ngo enakwe yarebere tino ragirebereho ngwabwo kuba aha bana munana biyazire bashatu bakagwiraro kandi noyo kizenju twamushanga bamukomere mugwa inzo kumukugira baniyeje kunyine ko yongera yinde mugora mugore bonje aho komanda ninjya kamute bana bakarwara hata yinza yiri ndemerira hanze kashaka ndavumye akasigira mwaka kasika ko mukureba stina mutarara ombaraza yako stina akasika kakate umugandi niwe yamubira huri polisi yashemera rugireyo yakwata abashuma 5 abatwire n'abanyangaraza abantu babugonje batabyamere ho kumara hiho mwaka gona. These thieves would go stealing goods from various farms. They combine it together, then they look for a buyer. The buyer then comes with a truck and pick all the goods at once. They would steal and keep it in the forest. Some would keep it in their farms because as residents would not think of them of being thieves. So when we arrested the first thief, the one who revealed to whom he used to sell it to. When we went there, we arrested the buyer and we were able to recover 7. The buyer revealed another
another person whom we arrested too, and we recovered 4. Meya wa Bugonji Town Council Wilson Control tugumagizire ngo omukwezi kumwe babiri birembuzi ziri kwika 20 mu cweka kimwe. Umushuma kutwa mukwasire ya kwatorgoroje gererwa n'urw'abashuma kandi embuzi nka 20 plus zarwo mu cweka nico kimwe. Bero nyenda kusima abanyabugonji abwe nkwatanisa emwine na munonga cyo kurwanisa bushuma. Abashuma abantu bija kutwarwa umukote basharemo. Gasha kwa Mike atwakira. Atwakire tugumuza n'amakuru bakuru b'amadini omucanga echatoro bashabire kwabaho okwerezana ekitinsa hamwe n'obusinje ahari abo bona besimbire okwenda kwehara kavuye mu karuru kabona akari kuza kuterwa ahabiro 14 abashija barhangaba okugambebe no babere nubabuganaho abanyamakuru ahari St John's Cathedral omurubuga Fort Potro bari ahanse yekitebe ekirukwegeita amadini gona omurutoro echa Interreligious Council of Uganda Toro Region. Abahona bashabira bibyo kwerinda kutandika kuhereza abanyamakuru ekitinisa babana bakora emirimo yabo yo kugashaka kwenda ngo bamanyisa abanya-Uganda ekiri kugenda mu misho batine kitera hankono. Babarinde babahekitinisa cyabo kusemya okubona abantu bakuru bakoza mese nekuro atazwa kufunyinya n'ibindi. Tusaba abanyakwinde za radio za television bakora n'ibindi n'urengo mbekereza abarokwesimba bakuyambisa kurarangira amakuru nuko abantu bamanye ko batebera kugamba n'andiko byabo mu manifesto zabo. Esabite hwiri mukuru wa polisi Martin Okothochora akagira ngo polisi twirenetera abanyamakuru abo kugira ngo neba nefaha burungi bwabo no kuba yambu bitagwa mu kabi. Bishop Robert Muhirwa or Bishop wa Fort Portal Diocese nagira ngo bikorwa nkevi aha abanyamakuru neverbatero bugabe bwabo bwo kuronda amakuru kandi nukwe kushababe byo kwerinda kurekeraho abahona nabashaba abesimbira bo bitaragendereje kwikirize birarugeme. Results ni barugera koma tukirize muntu barabine kwetomboika rundi okutondo Roma rugira koma ayandise kodi ile radio takuyandisa kuwana rundi sise bintu. Pastor Joseph Serwada or member wa Interreligious Council of Uganda nagira ngo nk'abanyadini n'umuntu gwabo kureba ngo bakumakuma abantu kandi habaho kwikirizana. So therefore peace is number one on our agenda, and for that peace to be expressed in what we do, we must think of the following things. Number one, if trouble comes, if violence erupts, what do we do? Number one, arbitration. To arbitrate is to stand between two warring factions. When there is unfairness, recklessness in the statements we make, lawlessness, all of these are things which will generate smoke and may put our house on fire. Gasha kwa Jonan Tusingwire. Jonan Tusingwire. Reka tumureho nitugaruka. Uganda mwasuze mutya olwaleero olunaku lukulu nnyo okukolera omuntu olunaku olusufu okuteekateeka eby'omu maaso olwaleero olunaku lulungi nnyo okumulisa ekitangaala mu nsi yaabwe olunaku olw'ebyafaayo okutandika obujja lwe lunaku olutuufu ensi yonna okugifunza Uganda luno si lunaku ngeza bulijjo leero lunaku lwo Airtel Money tulinaabwe bulijjo Airtel Money nyangu yesigika tekoma
abantu mwena numuhisho bangwe 2012 byo kwezi ko kubanza umwaka 2021 nubwo turi kuza gutorana president Yoweri Kaguta Museveni kongera kutwara ihanga ry'ito meisho abeki bina cha NRM mwena numushawa kumushyikira buri mutezi w'akaruru we no mu cyaro cyanyu kumushaba akaruru ka president w'ito mukundwa Yoweri Kaguta Museveni hamwe na nabo bona abesimbira habwe kibina cha NRM akamanyisona basi Ijuka President Yoweri Kaguta Museveni nowe mwebembezi wenka orukwesigwa kandi nebyakora iri hanga nibingi ebiretiro kwesimisa ahijwire mu buteka hamwe no busingi hamya ebiro byawo byo meisho omuhereza karuru kawe kandi otorane NRM ahamyanya yone ndijo eyetimbirwa ko muntu azawangura abajasi wabasobyo ku mudo akaruru tugumizamo n'amakuru ubwo hari kuburayo obwire buce akaruru ka president hamwe n'abanyishengero kakaterwa district ya Kagadi erizoba yatunga pichipicha 28 ezicika cha bajaj okuruga omukibine cha NRM zibasekweraho abebembezi b'ekibina aha magombora omukuronda akaruru ka president Yoweri Kaguta Museveni pichipicha gizahebwayo omujwekerwa wa president mu district ya Kagade Lilian Ruteraho kandogo yarabura aha nkozesa ya za pichezi Lilian Ruteraho nagira ngo pichipichezi tiziri za boda boda ninga kuzuguza bitu kandezi zigenderire kuronda karuru ka president Yoweri Museveni hamwe no bushagiki bw'ekibina kibase kuguma kihamere omugwebembezi nezo kuvuga imwe bacha persons bamagombora mukazivuga mukahamiriza ekitebe cyanyu nangwa no bwakaruru karahe kawire mwabo kwatujya ngo neza karuru akazi baraganisa ngo buri munyakitebe aha rurengo rwegomborra ariyatunga pichipichi dena rurengo rwecyaro ariyatunge gari kandi nabwe gari rutakarengirizo bariyanyencha kare ntuza kuba tuzini mbwe noreba ngo biyagambire byona ariyo nabishikiriza Obed Ambichize omuhandiki w'ekibino mu district ya Kagadi nagira ngo batungere pichipichi ezitarukumara ahabwo kuba batungere pichipichi 28 kandi habire nhabura yina no kwa magomborra gona gakatunga Bonga tukoze request ya Kampala kwara yongereza pichipichina so that covering n'amagombora garabe gasigire bonga nabwo garabe gasigiyeyo ni to expecting akubandi tukoma structure mu kwanga kwa kashaka cyakaruru konka akaruru ko mwaka singire konka hati pichezi zubayambe kugira ngo nenkumibiri 26 ekitebe cyanyu kigumo mbwebembezi kandi bo abatunga bagambira TV West ngo batunga mani agukuronda karuru ka NRM nizo kuronda ejo hanju kureba ngo sabuka mutyange yona najumara yo tine kizagira cyasukwe cyona kandi ni manya na shanzi ni bunabo nindi batana babona endi batana no kumwane nikaza kumwa bungi ndakusa aho baratwara n'abantu mu byaro abakayikurembe kwasa twine ndbata abatayine mane batakwesobora yakukora umulimo okukwetagisa leve tukasaruze bigere leka fatu tutakafuna ndbata district ya Kagadi ina magombora 32 agarujara ha magombora 18 agabire garho mwaka gwa 2016 gasha kwa Thomas Tumwebaze umur Kagadi Masi webere bankazirwanaho omuchange cha Rwenzori bashabirwe okwetantara obuvuyo ombururu oburukuza kuterwa aharugizoba eryo rwa kana ebi bigamirwe retired Kano Fred Mwesije obwabere nababugana ho muri Kasese kandi abashabire ngo ba sektora na president Yoweri Museveni Koreje korirwa office za Fronaso mutawoni ya Rugenda bara Chikongo town council district ya Kasese na mukago musinge bubata ira ukale yangu nyebe na mobe ikabe na mukago Amerika hano yarema tatuleta peace yatuleta na security Dr. Paul Muhindo chairman wa Front for National Salvation nagirango office za Fronaso zivayambire mnonga yambire ahabo kugira ngo erundi n'ababatari n'ababa barenga gavanda mbwe kabanga yabiriza hihi bamanywa hati wareba tuhabikana kweta ba commanders ku mu state house kwiza kubareba bakashobora bizo yabo bakahandika report zikagenda direct wa president tera emizyo businge
rwa settlement kira betera emizi yo businge kira betera emizi y'amahigo nagakundo businge ubu bakazarwa kasese. Some selfish leaders are the ones who have misled people, and people have come to find out that they have lost and realized that fighting has caused poverty. Aha kuhendera umushomo vegesibwa kwezesa icyuma cyo gutera amatafari buri yoma hirwe certificate. Omuganda ba coordinators ba crime preventors bari kurengo mu runana beteranira mu town council ya Fort Portal kutunga makuru marungi aga sente za mukuru w'ihanga Yoweri Museveni eziyabira baraganisa umwaka gw'2017. Aba babiri barwo mbyanga ngatoro rwenzora hamwe na bunyoro. So these circles will enable you to help each other. So use them to tap on government programs that require groups to venture into. 19 circles is on 1.9 billion. Kama ziko zili mo phases. Ziko kuanza 10 million each circle 10%. So meaning it's 190 million. Ambazo ziko 190 million. Haruka. Konka ba crime preventers aba tubashemererwa habwo butatunga transport yo kubagaruzayo. Tuikira hano nita twasero buma busente bokutuhichana tugamba hakira buturayika mu meeting bija kuteresa karawensi bita butuhikira hano narawesi tugifunia na sazi na transport kutugaro mukati twine jandugire bugwara transport intayire mu sente nyingi cyonga butukwika hano tukwenda kutata funena akasenge so ati bindemere kwitegereza kiro muntu notemba taxi kuruga nkaona no sosuri mitwaro ngene tano cyonga no garuka yotayi kitufu tukusera karuka muzei kandi tukumwena cyonga ati titune transport tukore tuta gasha kwa Jonathan tusingwire na Gilbert Muhanguzi. Tugumzamo n'amakuru omurimo gwanjeri izoba twakuretera Oliver Sedi oryo murimo ogwo kushubura ebyenyanja umurimo ogu nagira ngo nagorora muri mbara kandi akagutandikisa shiringi emitware 3 kandi nagira ngo okushabiriza nuko kwa mugemeserize okutandika gukora umurimo ogu. Nsika byenyanja n'empuuta lwakuba leero teriiwo nenga n'ebyenyanja byensinga okusiika mpezezaamu emyaka 4 nakya nengamba njagala kukola nentandika n'emitwalo gyange 3 naye ngenda neeyongerako okusinziira luli we nnalye kati nkyuse nfunyemu bingi nsobola okwerabirira nsobola okufunamu ku ssente nsobola okundabirira n'embeera nga sisobola kusabiriza nsobola okwebeezaawo omwana bw'asaba kino nenkimuwa mwana eba mugoba school fees ma nsobola ozitusasula ng'omwami tannaleeta natandika n'emitwalo 3 nengula kalaayi ya nusu kakaaga buno obukalaayi obutono nengulyako kajjaalo nengenda nendeetayo obwennyanja bwa mutwalo 1.5 nenfunako amagoba nengenda nga neeyongera bwentyo buli nagenda nga nenkola amagoba nga geeyongera kati ndi musanyufu nnyo. Omusayansi na tekinologiya twakuretera akooma akakozirwe kupima amizi ag'omuntu arikukozesa omu kinabiro. bwayimukushanga abantu bingi na munonga aba barukozesa ebinabiro ebitwakweta ebijungu ebamwe murukweta shawa tibarukumanya kipimo ky'amizi aga barukozesa irizo omusayansi na tekinologiya twakuretera kooma akarakore omurimo ogu akooma aka baketa water hack. Aka kakozirwe kupima amizi ag'omuntu yakozesa chaika omukunaba aka okutandika kukora omurimo gukakora wakumurota amizi likatandika kubara amizi goriyo n'okozesa waiza kuma tapu ahantu karukoma bimwe abigendererwa byakomaka kujari yabo bakakozere nibenda omuntu ayongere gusyaza asente shete savings abukuba omuntu namanya ekipimo ky'amizi ekiyakozesa. Abwa TV West lisenyumo Gideon.
webare senyomo reka tumureho tuyije nagebye muzano. TV West yakuletera amashemero go gundi murundi manyaraza kwera ku isemisano yaba Mushana Productions. Wagenda tandetira mizi wagenda nkunkorende yakushumati abo naye nkunda nakunda ukakwereza amateka data iwe namanya ko zicyanze kankwereze nyama yayo araginde tudetana muzina rya Yesu ni nkuragira garuka yiwaruka karoka bina kabakazi akakuteza mukazi nyina zabo konkanyo ibyo bikiryawo mama nabura nakukunda aha ruwo mushizo munzo yanyu mwana wanje nari kuruga kuhiga muri kwa mukaga na sande shaisha tunacho kaza chiro mweno tafegwa TV West nehinda Geto agebye mzano abazana bana ba timu ya Kampala City Council Authority FC bebembirwe Brian Ahebwa bashire omukampi ya Uganda Cranes okutandika kutendekwa na bagenzi babo omuihange lya Cameroon. I'm very glad that I've joined the team and everyone is in shape. We are training in very well so that you can see we represent our nation very well. Omugande agebye mzano club ya Manchester United nayo kuritana na Liverpool omuroundi ya kana omumpaka za FA Cup okurejera aha karoro akakwasirwe. Manchester United nabwe neza kuzana na Liverpool omu Premier League Sunday ebiro 17 ebyoko kubanza 2021.